Ako ste student, imate dobar prosek i solidno znate engleski jezik, čestitamo. Velika je verovatnoća da ćete dobiti neku od brojnih stipendija koje se nude. Sve što treba jeste da konkurišete, a od nas ćete saznati kako i gde. U moru dostupnih stipendija moguće je odabrati one za studiranje u Srbiji i inostranstvu, ali i za putovanje i razne kurseve. Konkurse raspisuju Vlada Srbije, lokalne samouprave, ambasade, nevladine organizacije i strani fondovi. Fond za mlade talente svake kalendarske godine raspisuje konkurs za stipendiranje najboljih studenata u zemljama Europske unije, zemljama Europske asocijacije za slobodnu trgovinu i na vodećim svetskim univerzitetima. Mi ovaj konkurs raspisujemo u junu ili julu mesecu i na ovaj konkurs se može prijaviti, znači maksimalno se može prijaviti do 500 studenta, odnosno Fond za mlade talente dodeljuje do 500 stipendija. Drugi konkurs koji Fond za mlade talente raspisuje jeste konkurs za stipendiranje najboljih studenta završnih godina osnovnih akademskih studija, kao i završnih godina master akademskih studija na fakultetima i univerzitetima u Republici Srbiji. Ovaj konkurs tradicionalno raspisujemo na jesen i po ovom konkursu Fond za mlade talente dodeljuje 1200 stipendija. Dakle, po ovom konkursu 800 studenta završnih godina osnovnih akademskih studija i 400 studenta master akademskih studija mogu dobiti stipendiju Fonda za mlade talente za dalje školovanje i akademsko usavršavanje. U okviru Fondacije Tempus mi promovišemo program Erasmus+, dakle program Evropske unije iz oblasti obrazovanja, kao i program Erasmus Mundus koji prethodi ovom programu, a kroz koji takođe i dalje postoje još neke opcije za studente. Uz to, od ove jeseni, Fondacija Tempus i vrši ulogu nacionalne CEPUS kancelarije, tako da promovišemo i ovaj program razmene studenta. Kroz ove programe studenti mogu ići na razmenu na bilo kom nivou studija, dakle da provedu jedan semestar ili dva na nekom od univerziteta u inostranstvu i uz to postoje opcije za celokupne master i celokupne doktorske studije. Projekat Putujemo u Evropu je jedan od najdražih projekata Evropskog pokreta u Srbiji i sprovodi se već 11 godina. Dakle, 2016. raspisujemo konkurs po 12. put i tada će nova generacija najboljih studenta iz Srbije imati priliku da 3 nedelje provede putujući železnicama Evrope. Konkurs se raspisuje početkom juna 2016. godine i trajeće oko 2 nedelje, što je sasvim dovoljno vremena za naše studente da prikupe potrebnu dokumentaciju i pošalju prijave. Od 2005. godine, koliko se u Srbiji ovaj projekat sprovodi, putovalo je tačno 1410 studenta sa privatnih i državnih fakulteta u Srbiji. Razmena studenta podrazumeva mogućnost da naši studenti borave na stranim univerzitetima, najčešće u okviru razmene koja traje jedan semestar ili dva, i za vreme te razmene studenti su u prilici da slušaju i polažu predmete koji bi bili slični predmetima koje bi slušali i polagali ovde u Srbiji. Takođe, po povratku sa razmene ti predmeti se priznaju i student je u mogućnosti da dalje normalno nastavi svoje školovanje na svom matičnom univerzitetu u Srbiji. Kada govorimo o konkursu za stipendiranje studija u inostranstvu, osnovni uslovi koje kandidati treba da ispune jeste da su državljani Republike Srbije, da imaju prebivalište u Republici Srbiji. Takođe, ono što je najbitnije vezano za ovaj konkurs jeste da su u školskoj godini za koju se konkurs raspisuje upisani na godinu master ili doktorskih studija na vodećim svetskim univerzitetima. Takođe je jako bitno da ispune uslov godina starosti, odnosno da nisu navršili 27 godina za studente drugog stepena studija, odnosno 29 godina za studente trećeg stepena studija, odnosno doktorskih studija. Takođe, ono što Fond za mlade talente propisuje kao jedan od uslova jeste da na osnovnim studijama moraju imati minimalnu prosečnu ocenu od 8,5, a takođe moraju imati položene sve ispite iz prethodnih godina studija. Kandidati koji upisuju stepene studija koji traju više godina mogu aplicirati za svaku akademsku godinu za stipendiju Fonda za mlade talente, naravno ukoliko ispunjavaju sve formalno pravne uslove i ako imaju potpunu dokumentaciju. Razmena se uvek vrši ili putem mreža za razmenu, dakle više univerziteta iz zemalja Evropske unije i Srbije se umreže i omogućavaju da se između njih studenti menjaju.
To je recimo takav primer razmene kroz program Erasmus Mundus ili recimo kroz Erasmus Plus program razmena je bilateralna u smislu njegov univerzitet, dakle univerzitet recimo u Novom Sadu se poveže sa jednim od univerziteta iz zemalja Evropske unije. Takvih saradnji može da bude više naravno i onda samo u okviru tih univerziteta sa kojima postoji saradnja razmena je moguća. Što se tiče konkursa za stipendiranje studija u Republici Srbiji, kandidati takođe moraju biti državljani Republike Srbije, imati prebivalište u Republici Srbiji. Ono što takođe bitno za ovaj konkurs jeste da u školskoj godini za koju se konkurs raspisuje upisuju završnu godinu osnovnih ili master akademskih studija na državnim fakultetima u Republici Srbiji. Takođe i za ove kandidate predviđena je prosečna ocena od minimum 8,5 za apliciranje za dobijanje stipendije po ovom konkursu, a takođe kandidati moraju imati položene ispite iz svih prethodnih godina studija. Starosna granica je 25 godina, dok je za studente master akademskih studija granica 27 godina. Razmene su moguće na bilo kom nivou studija, s tim što bih naglasila da je recimo za osnovni nivo studija neophodno da student već ima završenu prvu godinu. Veliki broj kandidata se prijavljaju za konkurs za dobijanje stipendije u Republici Srbiji. Mi praktično za 1200 stipendija koje dodeljujemo na godišnjem nivou imamo negde oko 2500 studenta koji apliciraju za ovu stipendiju. I u praksi je prosečna ocena kandidata koji dobijaju stipendiju mnogo viša nego ono što je predviđena odlukom o obrazovanju Fonda za mlade talente, tako da stipendisti Fonda za mlade talente neretko imaju prosečne ocene veće od 9,5. Što se tiče mogućnosti za kompletne master studije, ono što bi bilo idealno je da kandidati u trenutku prijavljivanja već imaju gotov prethodni nivo studija. Dakle, ukoliko žele da idu na master studije, da su već završili ili da završavaju osnovne studije i ako žele da idu na doktorske, da su pri kraju master studija i da su ih već završili. Kroz ove programe je jedan od uslova, to jest i glavni uslov za dobijanje stipendije je da studenti u prethodnih 5 godina nisu proveli 12 ili više meseci u zemljama Evropske unije. Ostalo je naravno potrebno da se odgovarajuća forma zadovolji u smislu potrebne dokumentacije i sl. Za stipendiju fonda mogu aplicirati kandidati koji su u radnom odnosu. Dakle, Fond za mlade talente kao osnovni uslov za dobijanje stipendije jeste efikasnost i uspešnost studiranja i to je ono što je najbitnije. Za razliku od nekih drugih fondova i fondacija, Fond za mlade talente nema socijalnu kategoriju, odnosno ne gleda se socijalni status kandidata, a takođe i za same kandidate je preporučivo da možda čak i tokom studija rade. Mi to svakako ohrabrujemo. Jedino kandidati ne mogu biti primaoci stipendije ili nekog drugog sličnog oblika davanja iz budžeta Republike Srbije, iz budžeta autonomne pokrajine ili iz budžeta jedinica lokalne samouprave. Studenti mogu da konkurišu na više programa istovremeno. Recimo u okviru programa Erasmus Mundus i Erasmus Plus, recimo bitno je da naglasimo ukoliko studenti konkurišu za zajedničke master studije, ograničenje je po jednom konkursnom roku najviše na 3 programa. Ukoliko apliciraju za razmenu, mogu aplicirati definitivno na više razmena, recimo na jednu Erasmus Plus razmenu, na jednu Erasmus Mundus razmenu, na jednu CEPUS razmenu u okviru istog konkursnog roka. Ukoliko su već koristili sredstva kroz Erasmus Mundus ili Erasmus Plus program, studenti mogu da konkurišu ponovo, ali na drugom nivou studija. Dakle, moguće je koristiti sredstva jednom na osnovnim studijama, jednom na masteru, eventualno jednom na doktorskim. Završio sam medicinski fakultet, do sada sam dobijao stipendije Ministarstva Republike Srbije, zatim Fondacije Privrednik, Dositeju u završnoj godini i ovo nagradno putovanje EPUS-a, to je Evropskog pokreta u Srbiji. Za ove stipendije saznao sam najčešće putem drugara, ponekad i preko interneta ili studentskih informacijnih centara. Poboljšali su moje školovanje na brojne načine. Mogao sam da obezbedim sebi knjige i materijal za učenje. Mogao sam onako lagodnije da živim bez da opterećujem svoje roditelje, jer to mi je bila neka svrha i cilj mojeg školovanja. Da budem uvek na budžetu, da živim u domu i da što manje sredstava tražim od njih. Konkurs je namenjen studentima poslednjih godina, dakle završnih godina studija na fakultetima privatnim i državnim u Srbiji. Dakle, to su 4. godine, ukoliko studije traju 4 godine, 5. ili 6. ukoliko studije toliko traju, a takođe mogu aplicirati i studenti na završnim godinama master studija. Konkurs je namenjen studentima koji imaju prosek iznad 8,5, zato što su to naši najbolji studenti.
Takođe, oni koji nisu imali prilike do sada da putuju mnogo u zemlje Evrope i studenti koji nisu visokog materijalnog statusa. Za ovo putovanje sam saznala od starijih prijatelja i kolega, a prijavila sam se zato što je jedinstvena prilika da obiđem toliko zemalja i gradova u toku jednog putovanja. Ja sam saznao dolje. Inače, to je bilo interesantno što mi je ona javila dan pred, pa sam morao malo da ubrzam taj proces prikupljanja dokumentacije. I prijavio sam se zato što sam bio željan novog iskustva, novih ljudi, druženja, da vidim evropske gradove. Bitno je da naglasimo da u okviru Erasmus Plus i Erasmus Mundus programa postoji određeni broj master, odnosno doktorskih programa, koje prosto ova stipendija može da pokrije. Dakle, prvi korak je da student vidi šta je u ponudi od programa, a onda je naravno i za njih da konkuriše. Dakle, ne može da prvo sam pronađe nešto i izabere, pa da za to što je poželeo da upiše traži stipendiju. Prosto u isto vreme se aplicira za tačan program i za stipendiju. Za sve konkurse koji se odnose na studente i u Srbiji i u inostranstvu, dakle, maksimalan broj dokumenta koji kandidati treba da dostave je 5 do 6. U tim dokumentima su praktično sadržani svi oni uslovi koji su propisani odlukom o obrazovanju Fonda za mlade talente. Ono što je osnovno i što moraju da dostave jesu dokumenta koje potvrđuju njihov status za apliciranje za stipendije. Svaki kandidat ima praktično obavezu da dostavi prijavu na konkurs i obavezan obrazac za konkurisanje. Takođe, pored toga, naravno, dostavljaju potvrde koje potvrđuju njihov status u smislu uverenja o državljanstvu, fotokopije lične karte. Za kandidate koji upisuju studije u inostranstvu neophodna je originalna potvrda o upisu studija na nekom od vodećih svetskih univerziteta, kao i overen prevod od sudskog tumača, a za studente u Republici Srbiji neophodna je original potvrda sa državnog fakulteta da su upisali završnu godinu osnovnih ili master studija. Takođe, za one kandidate za koje se traži da su položeni svi ispiti iz prethodnih godina studija, neophodno su uverenja od strane fakulteta da su položeni svi ispiti predviđeni nastavnim planom i programom, a za one kandidate koji se usavršavaju na višim stepenima studija u inostranstvu, dakle na master ili doktorskim studijama, za njih je potrebna overena kopija uverenja o završenim osnovnim studijama. Za sve ove programe se aplicira online. Dakle, svaki od ovih programa ima svoje internet stranice. Sad ovako pričamo uopšteno, naravno tu je malo više drugačijih konkretnih slučajeva jer pričamo o 3 zaista velika programa, ali dakle sva prijava je online. Online se uploaduju dokumenta koja su potrebna i prosto i online mailom se dobije obaveštenje o tome da je stipendija odobrena. Ono što je dokumentacije najvažnije i što je u principu zajedničko za većinu programa su CV, motivaciono pismo, zatim pisma preporuke od profesora. Uz to, ukoliko student ide na razmenu, potpisuje se najčešće jedan dokument koji se zove Learning Agreement ili ti ugovor o učenju, koji prosto definiše ono što će student slušati dok je na razmeni i obavezuje Univerzitet u Srbiji da mu po povratku te kredite prizna. A ukoliko student ide na celokupne, naravno, master ili doktorske, traže se i uverenje o diplomiranju ili već diploma ukoliko je moguće. I naravno potrebno je za sve ove programe neka vrsta sertifikata znanja jezika na kom se izvodi nastava. Mi već početkom jula imamo uži spisak studenta koji su prošli i organizujemo intervjue i nakon toga, dakle već oko 10. jula imamo konačnu listu studenta koji su odabrani. Do sada smo uglavnom birali 50 studenta za putovanje, tako da očekujemo da će to biti i ove godine slučaj. A intervju je više upoznavanje sa našim žirijem kojim već 10 godina obavlja ovakve vrste intervjua, to je razgovor o interesovanjima naših studenta, o tome koliko znaju i šta očekuju da vide u Evropi, šta žele da posete i tako dalje. Dakle, nije ništa strašno. Smatram da je bilo presudno biti upravo prirodan i opušten. Znači, ući tamo vedar, prirodan, nasmejan, to je u principu to. Mislim da je to neka univerzalna formula za bilo koji intervju ikada, kada budete imali to u bilo kojoj prilici u životu. I mislim da je baš to bilo presudno. Dobro poznavanje jezika, uvek malo idete na šarm i to je to.
Zapravo na kraju nismo ni bili sigurni zbog čega smo baš mi dobili ovo putovanje posle intervjua, jer smo se svi dobro osjećali i nismo znali jesmo li im se svidjeli ili nismo, ali bilo je okej posle intervjua. I upravo to što je Alen rekao, savjetujem svima da budu ono što jesu, odnosno da budu prirodni i bez ikakvih strahova ili treme ili bilo čega drugoga i bit će okej. Iz našeg iskustva nekako možda su najčešće greške to da studenti nedovoljno pažljivo pročitaju sam konkurs i možda prosto nedovoljno puta ga pročitaju, jer u principu u samom konkursu programa ili na samom sajtu programa preko kog se prijavljuju su date sve najrelevantnije informacije. Usto, studenti često odustaju jer misle da je recimo prosek presudan, da je presudno važan. Iz našeg iskustva, naravno bitno je, lepo je da je prosek što veći, ali iz našeg iskustva nekako dokumenta koje se najviše gledaju su motivaciono pismo i vaš CV i prosto vaš neki širi karijerni plan i šta vi želite tim masterom da postignete i kako se taj master uklapa u vaše planove dalje karijerne. Tako da nekako studenti umeju da kažu ja nemam dovoljno visok prosek, neću ni da konkurišem. Moj savjet je da se dobro informišete i svaku informaciju koju ste dobili od vaših kolega, vaših drugara, proverite, jer se iza toga krije sigurno jedna dobra mogućnost. I nemojte misliti da ne vredite ili da niste u stanju da vi dobijete, jer nikad ne znate koji su kriterijumi po kojima se neke stipendije dodeljuju. Za Ministarstvo Republike se zna, ali postoji mnogo stipendija gde idete na razgovore i gde ocenjuju vaš karakter i gde je vrlo bitno kakva ste ličnost. Fond za mlade talente, kao što sam rekao, dodeljuje stipendije za najbolje studente u Republici Srbiji i iznos stipendije za domaće univerzitete, odnosno za završne godine osnovnih i master studija iznose 30.000 dinara mesečno, dodeljuju se za period od 10 nastavnih meseci. Što se tiče konkursa za inostranstvo, stipendije fonda iznose do 1.250.000 dinara po kandidatu i dodeljuju se za svaku akademsku godinu. Što se tiče stipendije u Republici Srbiji, stipendisti fonda dobijaju 10 jednakih mesečnih rata, dok za inostranstvo stipendisti po upisu studija na vodećim svetskim univerzitetima dobijaju celokupan iznos stipendije za tu akademsku godinu. Kroz Erasmus Mundus i Erasmus Plus razmene stipendije su pune. To znači da je školarina već obezbeđena, da student pored toga dobije mesečni džeparac koji mu služi za troškove života dok je u inostranstvu i usto podrazumevane su pokriveni troškovi puta i u velikom broju slučajeva i zdravstvenog osiguranja. Kroz CEPUS program stipendije su malo drugačije. Uvek se radi o stipendijama koje su obezbeđene na mesečnom nivou, ali u zavisnosti od zemlje koje se ide, zavisi da li je obezbeđeno još nešto. Stipendije za pune master i pune doktorske studije su takođe pune, što znači da uz već pokrivene troškove školarine studentu su obezbeđeni mesečni iznosi za pokrivanje troškova života dok student boravi i studira u inostranstvu i usto obezbeđen je iznos za pokrivanje troškova puta kao i zdravstveno osiguranje. Svi stipendisti Fonda za mlade talente potpisuju ugovor o stipendiranju sa Fondom za mlade talente, odnosno Vladom Republike Srbije i jedna od osnovnih ugovornih obaveza jeste da po završetku studija se vrate u Republiku Srbiju i provedu 5 godina rada u Republici Srbiji. To je jedan od osnovnih uslova, a tu smo kao radna grupa i kao Fond za mlade talente zaduženi da pratimo statuse kandidata, da li su na vreme završili studije, da li ispunjavaju ugovorne obaveze prvo u smislu završetka semestara i studija za koju su dobili stipendiju, a potom i da li su se vratili u Republiku Srbiju i da li nastavljaju školovanje. Dobijaju Interrail Global Pass kartu, to je železnička karta koja se može koristiti u 30 zemalja Evrope i traje tačno 21 dan. Dobijaju i studentske kartice koje im omogućavaju popuste u zemljama Evrope, dobijaju međunarodno putno osiguranje kao i džeparac za putovanje. Naš prvobitni plan za putovanje je bilo da posjetimo Berlin,
Nakon toga da idemo u Amsterdam, zatim u Pariz, Lisabon i da tamo budemo nekoliko dana i nakon toga da idemo u Madrid. Međutim, nije baš ispalo sve tako. Posjetili smo Berlin, Amsterdam, Rotterdam, Brisel, Briž, Avignon, zatim Marsej, bili smo u Barceloni i ja sam na kraju bila u Madridu. Što se tiče prevoza i smeštaja, to zahteva jednu ozbiljnu organizaciju ukoliko želite da to prođe onako baš glad ili bar koliko je to moguće u većoj meri da prođe bez ikakvih komplikacija nepotrebnih. Išli smo, kombinovali smo znači autobuse, vozove, sve i svašta, na kraju su se čak neki vratili avionom. Da. Što se tiče smeštaja, uglavnom su to bile neki hosteli. Naravno, ko je hteo i želeo imao je varijantu i za hotele, neki su imali prijatelje pa su odsjedali kod njih. Najčešće nema nikakvih problema i oni se sami iznenade koliko je sve uglavnom prošlo bez problema, bez nekih velikih briga. Međutim, dešava se ponekad da budu odžepareni, što svojom krivicom, da kažem, nepažnjom, što nesretnim slučajem. Nismo imali, hvala Bogu, gubitke pasoša i legitimacija, ali naši studenti koji budu odabrani uvijek imaju pripremni sastanak na kome se baš o tome razgovara šta se radi u takvim situacijama. Po pitanju mana, pa mane bi bile onako, ako to uopšte može da se nazove mana, to je upravo to neko ograničenje vremensko, što ne možete prosto da ispunite, da vidite, da posjetite sve što ste hteli, komplikacije sa prevozom, sa smeštajem, i to bi bilo manje više to. Oni takođe upoznaju i svoje vršnjake iz zemalja regiona i sa njima nastavljaju put, tako da je i to jedan od dobrih strana ovog projekta, jeste što upoznajemo i ljude koji su nam zapravo u neposrednom okruženju, a s kojima, nažalost, nismo imali prilike toliko da delimo prostor i vreme. Jedno veliko iskustvo, upoznate mnogo ljudi, vidite što šta novog, lepog, a svakako bih preporučio svakome koji ima priliku da to uradi, da pokuša da konkuriše i neka im je sa srećom. Smatram da je prednost biti stipendista kasnije za pronalaženje posla, jer biti alumni određene fondacije nosi neki prestiž. Tako da velike su šanse da i neki njihovi bivši stipendisti rade u već nekim organizacijama ili firmama gde vi tražite posao. Ono što je za nas prilično hrabrujuće i što je izuzetno dobar podatak jeste da se najveći broj mladih talenata vraća u Republiku Srbiju, da su oni zaista interesantni poslodavcima kada završe studije i da imamo oko 70% stipendista fonda koji po završetku studija dobiju i zaposlenje. Negde oko 20% mladih ljudi nastavlja dalje školovanje i stručno usavršavanje na višim nivoima studija, dok za 10% studenta Fond za mlade talente uspostavlja određenu saradnju sa kompanijama i institucijama u cilju njihove profesionalne podrške i sticanju prvih radnih iskustava. Stipendija ima mnogo i one su tu za vas. Obezbedit će vam nesmetano učenje i unapređivanje na nekom od prestižnih domaćih i evropskih univerziteta. Važno je da pratite konkurse i da aplicirate, jer ništa ne možete da izgubite, a možete da dobijete mnogo.